CCTV ye jina sopon heya ai Infantmai senior high school num hono ye fra wo sopon na areho sam a esi wo ho efie wura bi ode ne dan ha na mmemu bi akogye dan ne bi na mmemu yi di o mama ne boy ko boy ye posifo na chese efie na omutim no wo muntimi ntua light benti efie wura no atwa light ma eye tenant fo no nim se efie no light ne nso ebedu anadwo no na chese nkane ahihye efie wura ni wo ma akeka edem amemu a wo mu nya bi na nti wo mu de wo mu charge wo mu phone e wo baabi we wo mu te ho da kona mi se nsem keka bi ba na efie wura ne ba memu e koto o mu nsakakra o mu kra chem so mo amo no ne wo mu so ni nsem sansa abayo na ye kokko nti moja ebedan ho e mo mu koye report police station na o mu koye o mu koka se memu ano abo eye fie wura ba eye fie wura no ankoye report say ebi omo ye illegal na say bibi senti nemu bro na boys ne bo ne ba na omkoye report ebechi eye two boys no na no krane say boys ne call police station wono na cheso wo mankasa dey ensam ankasa course wo fie na chese fie wura no wo de ka almost 10,000 electricity bill they say want to mean twa wasan twam esan ye illegal me anje mu nchiremu mbra eye fancy man salt pontitu ne yakwa kogina video bi abeto emonten so a ene yamani boni Douglas oyibam ponsa abwrem video ye hu na areho pa se aposifo miensa ene wobi fa phone kurasi nanim na wohunahuna mo ebo na adwen se mo bo ne search kora wobeto mutuo na posifo mienu ehye post atade ena eye community police ni ba konso a wono so ehye na atade kama achi abrantie bi edufuna na enya sam ketwa kra na video ebeto abontempe ene amani boni Douglas oyibam ponsa wo bowura mu ene asidi akire konna kohwe abrantie ne boni be mpoten dem pa ena na waye nti a aposifo edo omunsa ekeka ne sa yenkwe na ye ne yamani boni Douglas oyibam ponsa enkodi ye ho nkomo Douglas ma memo adwo emu akwa aba mi se bibia aboko de Obadi adaruma bia aboko mini aba ansakra no ma menka ncha hwefo de bra Facebook na behwe video ni yede atoso na ha abra ba kwa adwane eh they say who is who and who is beating who why na ebu hwan enya sam ketwa de bra Facebook ye yi ba kwa hwefom enya asase age they say enipa ne mekai aha3 say 6 and Douglas ne betimi Douglas phone na ya post phone na phone na etim they say asase kura kontokwa ne bi nyabotre kire ye video no hwan na ye post ni na hwan na ye temamuni e na hwan na ebo ne nyonkon yo me da say ama eche ahwefo ina no kure wo hwe video no dia na otumi hu se akantin kanfo a mo hye ntalfita a mo yakatefo atentinfo omo ana omode omonsa akeka anase ebo eye nkwala mienu a omo hange omo ewowie mu ya gidigidi ekosi na asem ne nyina ne sebre a yedi akire yehwehwem ne nyina kirete antana aposifo no ebekọ akwakoche eye nkwala mienu ya ntokwa esi omo ntemu ya asem ne nyina se eye fiura ano ewo sotpon ewo man infantma mensinyi mu ewo fifi manto mu oba anchim fosopon aho na tawe hotami esie na dia na mrante no echim anase omo anomo ofie ho no bi echim ekyereye no nyina ne se eye efia mrante no ewo mu no efiura na ko report na report ni nyina kyerɛ sɛ ehwehwɛmu ayeye ni nyina sɛ nkwalai anase mrante ya de omuti efie ho mba hai dan ewo fie obɛyɛ abosom ensiemi na mram kodu fie no ye twa light but edu no mra na light aso mocha light we do no na light na aso but nkwala na ananza mrante na omo wo fie ho no nya de a omo nya light no ebi ewo omo dem entom ko bi se fie ran sa adenti na light ekoso a ewo fie ho anadwo bia no mo aso ani me kan na omo adum no a omo nya bi na o fie ran kra eda da omo aso omo nya botere ebeye na adi ama omo na fort bi na ba ho afiem ko hwehwe mu a sana fie ran no omo de eka almost 10,000 plus almost to 11,000 omo de ka light bila yisi jufo aba abecha enyam kanie no muntedu anadu a na omo ya illegal ya na eye bufonsa illegal na omo ya no so a enya de omo ma eye mrante no mba ha ya dan ni bi ewo ho no eye light ni bi ma omo so etumi ewusu ana ma mrante no so afa ho abufonsa se wo man ya yusu light ni bi a na eka ye de na ma ya illegal dia
and there's a muso like na ebetwom because asem ba ababa abaka ye nyina nti yeso ye makwansa ana afi de fiwra no nyom preso mu nya botro meye afa ma hwe ni manum rebia no ma so o mu mamrante bi na mrante mfra efa ho tun so na o mu na efiwra no enya akatakata wo na musesa adia mpese omutu nti mpese omudi asem no ekọ rent control nanka omuba abeka bi ma no mu je omusika no mu free efie ho afa mu ye afiwra no amfa omusika ama o ntumi anko ade achi no makọ rent control no na anadwo no ana omuso ya na nkwala no asa ko yi free nti onko yi free no na efiwra nse o san ko so obi oye be ma no onfa nsa enkoka the information ayekọ ya yenyan eno no na mrante no mo olukotu mu na mrante no san ko yi film say da bi illegal so we sa no a ya dia omo ba ba chi na so omo ba na efie ho omo de police for ba ho a omo chi na friend ya omo ma kwan na sa illegal no nya dia akoso we na efie ra no ne baba ko enya akasakasa e wo mrante no entemu a mrante no se omo wo ho na efie ra no se omo consent ne baba ba ko ho oye kokọ kakra nti o we se pinche mu ordinance kokaka mrante no na mrante no se omuso ne nsem nti ade chen ya no na emoja ada ne nsa ho ntom ko ye report edma police force mrante no ade a omo abomu na afeso according to mrante no alleged information so edma ye trese mrante no se omkoko ye report no enye library won report na ifiwra no ekokoko ye amom okoye se mrante no se ombo omu na omweku omu afeso mrante no enum ewi ewo fie ho omonom ablonsamta we bi ewo fie ho ono ne charge a mrante no echimu ede kire nya nsantrofo ekofi mu ho no say na fiwra no koye reported my police for a police so edi america tente ede ba fie ho anopa no a na mra mba bedu wono mba na mrante no fam bi ewo ho a ukọ eye source ho a water waste wono nchen ho a fam bi wo ho mrante no ba no say light ni omu fie nti omba ho no mo be charge omu phone ewo ho nto mu charge omu phone a ekwa so da ho akuti water waste no ho nto mu ko so mu charge omu phone no mu se papa fomienu omu hye white ba ko edi ekira no so ba nto mu nim so mo ba ba fo ho ko afa mu ho se mrante no ha chewra no edi kan eba no mu to omu no mu to no na aye police foi rush omu se omu kwa kwache omu so when we say kra ana mrante no chewra mu se police for na to show mu so se omu hankofo mu na mu se da bi omu mpene den na omu aye omu chasam kwatin yinti omu ba omu ba betu yen na nka obi a asem no omu so nchire ma na se omu ndi omu eti anko police station na anko kwachira sem police for na anti assessor na omu chire se omu hankofo omu so omu mpene ana ekofa gidigidi ye meye jina ho me ncho ye ani ade chem de ya ansa na ye de obeye opesa wo ye no waye na kofa gidigidi Bruce ni ntokwa ni ade a police for no eto hye mrante mienu no so a na akoye anibere sam papa ewo ho a mrante no omo keka omo hyefo mi omo kon de hyefo mu a omo de handcuff no egugu omo bon se police for no kra wo hye video no abon se Bruce ade a ekoso na information David Douglas nyabotre because na mention Facebook for bi kura bisa say a movie na ye ya na then na che so me police for me handcuff na ekura na bibie ni we di dance so me police for e bia omo ye community boys bi we ye sure so me Ghana police I agent tete pa in the arresting of a nipa Ghanaian citizen police for na asem na okay police for pa mi ankasa minim ba kwan nra me ko police station ho ankasa efiwra for no ebi wa kukudro pa tese wo mo tan eye tenant fo nani a ano odin sebi wasi fia eno nkyese wa bonipa we police for yesama mo nhwe na mo fa efiwra no fa kwan bo ne so even mrante no kwa ma police for abebo mo no eno kwa different another issue kese pa ekwentu ana mesum makra